Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Shamupasun imanalla y a Dios bendiciachun nishpa kunanpish kikinta acompañangapak shayamuni. Kunanka Diospak shimita yachasun sawaripak matrimoniopak chunga mandashkakunamanta. Shinapish kay uyarika mana casadokunapakllachu musu solterakunapakpishmi kan. Shinashpaka alli shamushka. alli apanakuykunaka mana yangamanta rikurinchachu hasta wampish ishki alli riksishkakuna
Sinchita trabajashkamantami rikurin. Shuk matrimonio mana sayachishka kanchu, yuyaykunawan munaykunallawan, ashtawanpi sayachishkami kanakan, alli sapi yuyaykunawan. Chay sapi yuyaykunatami Yayadiospak shimi Bibliaka rikuchin. Yayadioska chimbapuranmi paypak Israel pueblotaka, paypak warmishina kashkawan. Kay yuyayllatatagmi wakin profetakunapish rikuchin kay Mawka Testamentopika. Kutin kay Mushuk Testamentopika, Iglesiaka Jesucristopak warmi kashkatami rikuchin. Kaywanka rikuchinmi, Yayadioska huchullapi kanata munashkata. Imashinami sawarishka washa, shukari shuk warmi tandalla kawsankuna. Chaymantami chunga mandashkakunata kurka. Kay chunga mandashkakunaka, mana kanchu imata rurana, imata mana rurana kashka shuk yanga kishkalla. Mana kanchu shuk escalera, hawapachaman rina tukuy kayta paktachishpa. Ashtawanpish karkami, Yayadios paypak puebloman bodapi arinishka shimikuna. Chaypakka ñawpamanmi Yayadios tukuyta allichishka karka. Éxodo capítulo 19, verso 4 y 5 kayta nin. Egipciokunata ñuka imallata rurashkataka, kankunallatak rikurkankichikmi, kankunataka águila alas hawapi apamuk shinami, ñukapakmanka apamurkani. Ñuka imalla nishkata uyashpa, ñukawan ari ninakushkata paktachishpaka, tukuy kay pachapi kawsaqkunamanta, yalli sumaq wakichishkakunami kankichik, tukuy kay pachaka ñukapakmi. Yayadiosmi tukuyta charirka, tukuymi paypak karka, y paymi aqllarka kay Israel pueblota, ninmi ñukami apamurkani. Kaypika rimakunmi sumaq kuyaq shimikunata. Chaypak washami, kay bodapak arinishka shimikuna, chunga mandashkakunataka kun. Kaytaka rikunchikmi, Éxodo capítulo 20, verso 3 manta 17 kama. Kay mandashkakunami, Yayadioswanpish runakunawanpish sumakta alli kawsay tukungapak. Chinashpaka kay mandashkakunata rikushun, ñukanchik matrimonioman chimbapurashpa. Kallari mandashka, verso 3, verso 4 pi rikunchik. Ñukapak randi shuktik Dioskunata ama charinkichik. Dioska munanmi, payllawan shuk apanakuyta charichun. Kikinpish ñukapish, apunchik Jesucristo llatami, tukuykunapak hawapika, alli ninata yachana kanchik. Chasnallatikmi ñukanchik matrimoniopipish kanakan, kusandik warmindik. Kanpakllami kashanini ninami kanchik. Kanpaklla kana munaytami charini ninami kanchik. Shuk kutinmi kay tukuykuna riqsishka kay mundo enteropi, por autokunata ruraq, Henry Ford nishka runata tapushka, paymi pichka chunga watakunata paktachishka, paypak matrimoniopi. Chaymi tapushkakuna, imashinatik kanka, kashna sumakta pichka chunga watakunata kawsashkanki kikinpak warmiwan nikpika, payka nishkami, ñukaka chariranimi, shuk modelo llata nishka. Kikinpish ñukapish, Yayadios bendiciashka kusata, Yayadios bendiciashka warmitami kuyanata yachana kanchik, payllawanmi kushikanata mashkana kanchik. Yayadioska mandakunmi paypak shimipika, wañuyllami chikanchinga nishpa, kikinpish ñukapish kasarashpaka, kay shimikunatami nirkanchik, wañuyllami chikanyachinga nishpa. Chinakakpika, ñukanchik matrimoniopika, mana tiyanchu mishanakuy, mana lluqshinachu kanchik mashkanaman, randinaman shuktikta. Yayadiospish, Adanta dormichishpaka, mana ishki kimsa costillata lluqsichirkachu, shuklla costillatami surkurka. Ishki mandashkataka, verso 5 pi rikunchik. Chaykunataka ama kungurinkichikchu, amatak adorankichikchu. Ñukami mandak kanpak Tayta Dioska kani, ñukaka tukuyta ruraytuku, ñukapaklla kachun munaqmi kani. Yayadioska nikunmi, ñukallami kanpakka tukuy pakta kani, mana shuktik tiyanchu nikunmi. Chasnallatik ñukanchik matrimoniopipish, mana shuktikkuna tiyanchu, mana shuktikta mashkanachu kanchik. Chaypak randika ñukanchik kikin warmita, ñukanchik kikin kusatami, kuyanata yachana kanchik. Payllawan kushikanatami mashkana kanchik. Shuktakta mashkanaka, kikinpak matrimoniotami shuwan. Solterakuna, manarik kasarashpa, shuk trabajota alli charikta rikunkichik. Yayadioska Adantaka, manarik Evata kushpaka, kallaripika trabajachirkami, trabajachunmi churarka. Shinallatak kaytapish yuyarishun, achkakunami kasarashka washaka, imapi tukuy shunquta churankuna, wakinkunaka wawakunapi, shuktikkunaka trabajopi, shuktikkunaka pugllaykunapi. Chaykunapi shunquta churashkaka, hatun llakimanmi apaytukun, problemakunamanmi apaytukun.
Kutin achka casadokunami pandarinchik, shuktaqta mashkaqshina kan. Wawakunapi tukuy shunquta churashpa, trabajopi tukuy shunquta churashpa, ima pugllaykunapi shunquta churashpa. Chaywanka shamuytukunmi llakikuna, wawakuna wiñarishpa riqpi, trabajo tukurikpi, ishki mana riqsishkakuna shina sakirishpa, kusandik warmindik kashpapish. Chaymantami mana alli kan, shuktaqta mashkana, shuktikta mashkashpaka, ñukanchik kikin parejatami hichushun. Kimsa mandashkataka, verso 7 pi rikunchik. Mandak kambak Diospak shutipika, manapish rimanapika, ama rimanki. Yaya Dioska nikunmi, ñukawan shuk alli apanakuyta charisha nishpaka, alli ñukamanta rimay. Kambak shimikunata harkari alli cuidari, ama yanga rimaychu. Yanga kanishaninmi chushuklla, imata mana nishanik, hasta wampish yangapi churak shimikuna. Ama upakunashina rimasunchik, maypish kachun, imalayapish. Chay shimikunaka, ñukanchik kikin parejata allininapimi chakichishpa katin, ñukanchik shuktikunata allininatami chakichishpa shina katin, mana paykunata hasta wampish ñukanchikllatatik. Ñukanchik imashina rimashkaka, podertami charin, ñukanchik apanakuykunata allichinkapaq mana kashpaka sukrichinkapaq llakichinkapaq. Chaymantami kusapish warmipish alli rimanata yachana kanchik, ñukanchik kikin parejata wiñachinkapaq sinchiachinkapaq ayudankapaq. Alli ninapika ama misakunakashun, yuyaypi charishun, ya Diospak shimi kaninmi, kikin kallullatakmi, kawsaypipish mana kashpaka wañuypipish churaytukun. Shinallatak Santiago 3:4 pish ninmi, ñukanchik kalluka shuk barkuta purichina timon shina kashkata, barkukunatapish rikushpa yuyarichik. Hatun kaqpipish, achka wayra hatarishpa, kayman chayman kuyuchikukpipish, barkuta purichik runaka, shuk uchilla kaspillawanmi, pay mayman pusasha nishkaman pusanlla. Kambak matrimoniotaka, maymantak apakunki, maymantak pusakunki. Allimi kanka ñukanchik matrimoniopi, ima llakirikunata charishpaka, pusandik warmindik, ñawi ñawi chimba pura tierinakushpa, ñuka kuyashka warmi, ñuka kuyashka kusa kanta kuyanimi nina. Kanwanka kasararkanimi, kampi sumak allikunata rikushkamanta, chay washaka perdonmanta rimayta kallarina, shinallatik ima allikunamanta. Chashnallami ima llakikunamantapish lluqshishun. Tukuymanta yallika, kikin ñukami kishpirinata mashkana kanchik, kishpichik Jesucristota mandakpish kishpichikpish kachun chaskishpa. Chashnami yachaytukushun, ya Dioska ñukanchikpaka ashtawan allita charishkata, ashtawan allita munashkata. Yachakunchikmi sawaripak, matrimoniopaq chunga mandashkakunamanta, Éxodo capítulo 20 manta, chusku mandashkataka, verso 8 pi rikunchik. Samana punllapika, ñukapaqlla kashkataka, amatak kungarinkichik. Chawpipi kaq punchamantami riman, trabajanata sakina, shuk lado monsurana trabajanataka. Rimanmi chikanchishka, Diospaqlla kana punchamanta. Yaya Dioska ninmi, ñukawan uni watakunapaq, wiñaypaq shuk apanakuyta charisha nishpaka, ñukawanmi tiempota charina kanki, ñukawanmi tantalla kana kanki nikunmi. Chayshinallatakmi kan ñukanchik matrimoniopipish, charinami kanchik, ñukanchikpaqlla, chikanchishka, aqllashka tiempota, kikin kusa kikin warmiwan kankapaq. Nikunpishmi, shuk tukuy punllantami nini, tukuykunami kay punllakunapika, kay chay ruraykunawan junta kanchik. Ninchikmi, mana paqtarinichu, mana tiempota charinichu ninchikmi. Yuyarkanchikmi, tecnologíata charishpaka, tecnologíawanka, ashtawan tiempota charishunmi ñukanchik parejawan. Shinapish chasnachu kashka, mana chasna kanchu, kusandik warmindik, parlanakuna, rimanakuna tiempo mana tianchu. Ashtawan chaykushkakunami kanchik, tecnologíapaq ayudata charishpapish, chaymi achka karikuna, achka warmikuna, kikinpaq parejata hichushkakuna, tiempota manakushkamanta. Tiempota manakunata yachashkamanta kikinpaq kusa kikinpaq warmiman. Achka valigmi kan, tiempota chikanchina, tiempotakuna, ñukanchik kikin parejaman. Kunanka rikushpa katishun, ñukanchik imashina kanapi, imalayatik kanakanchik, kaymi kan tukuykunapaq. Pichka mandashkataka rikunchikmi verso 12 pi, kambaq yayata, kambaq mamata allininki. Kay mandashkapika ñukanchikmanka ninmi, pagininata yachaq karikuna warmikuna kanakashkata, yayata mamata allinina, yayata mamata kasuna kashamunmi, pagininata charik karikuna warmikunamanta.
Yaya mamakunaqa tukuy sacrificiotami rurashka. Tukuy ñukanchik makipi kashkatami ruranchik. Ñukanchik wawakunapaq ima ama illachu nishpa. Chashna hawa mana paginik malagradecido wawakunata charinaka hatunta chukrichik, hatunta llakichikmi kan. Shuk alli yachaq runami nishka, shuk culebrapaq kiru kanishpa sinchita nanachishkapish yallika, shuk malagradecido churita charinami kan nishpa. Chashna churikunaka ñuka yaya mamawanka ima ruranata, ima responsabilidadta mana charinichu nikunami kan. Ashtawanpish paykunallapimi yuyankuna, paykunapaqllami tukuyta imatapish rurankuna. Chashna karikuna, chashna warmikunaka shuk matrimoniopi compaña kanapaqqa mana allikunachu kan. Dios solo pagi ninaka shuk hatun alli shimimi kan matrimoniopika. Khuyayta rikuchinaka allimi kan, mana hawallachu. Shuk sacrificiomi kan chayta rurana. Shinapish hatun alli kamarikunatami kun. Manarij kasaraqkunaka allimi rikuna. Mayhanpish yayata mamata mana allinik. Mayhanpish yayata mamata mana kasu kariyaqkunaka krinimi kikintapish kasarashpaka mana alliningachu. Kutin casadukunaman kanini ishki imakunamanta paginishpa rikuchichun kay semana kambaq parejapi mashkay ima allita ichaymanta Dios solo pagini. Sukta verso 13 pinin ama wañuchinki kaymi shuk alli mandashka kan. Kikinpaq kusa kikinpaq warmita ama wañuchinki ninmi. Shuk alli matrimoniota charinaka achkasinchimi kan. Ashtawan Jesucristo mirachin kaymanta San Mateo 5:21 pi kayta. Kankunapaq ñawpa yayakunataka ama wañuchinki, mayhanpish wañuchiktaka puespaqman apashpa hatunta llakichishka kangami nirkami. Chaytaka uyashkankichikmi. Kunan ñukaka kankunataka kashnami nini. Pipish mayhanta phiñaqtaka juespaqman pushashpa hatunta llakichishka kangami. Pipish mayhanta upa muspa nishpa rimaqtaka tandanakushka mandaqkunami huchachishpa hatunta llakichinga. Pipish mayhanta phiñarishpa millay shimikunawan kamiktaka ukupacha ninaman kachashka kangami. Kikinpaq temperamento imashina kayta mana harkarinata yachaqpika chaywanka diablumi kikinta okupaytukun. Phiñarinaka apanakuykunatami llakichin. Ñapish utka phiñarinaka apanakuykunatami chakichin tukuchin. Manarij kasaraqkuna shuk yallitik phiñariwan lluqsikushpaka yuyaypichari chayka rikuchikunmi shuk puka bandera shinata. Chay apanakuywanka mana katinachu kanki. Chayarina harkarinami kanki, alli yuyarinami kanki. Tukuykunallatakmi shukti intikunapa ñawpaqpi maypi kashpapish imapi pandarishkanchik. Pandarishpaka imatati ruranchik. Ishpichiwaychik ñukami pandarishkani ninchikchu mana kashpaka phiñarishpa kaminchik rimanchik. Shuk kikinwan puri ñapish utka phiñarishpa kayta chayta rimaqka shuk rikuchimi kan paqta nishka señalmi kan. Manchanayaq phiña ñawi tukushpa upalla sakirikka mana alli kanchu shuk apanakuypaqqa shuk matrimoniopaqqa. Yachanami kanchik utkashpa perdonanata. Chinallatik phiñarinapika harkarinatami yachana kanchik ama utka phiñarinkapaq. Kaypimi ñukanchikqa achkata trabajana kanchik. Chinallatik ya Diosmi ayudanqa. Riqsirinami kanchik. Aycha munaykatiyanrikmi ñukanchik kawsaypi ama shuktikunata huchachishpa katishun. Kanchis mandashkataka rikunchikmi verso 14 pi ama waynayanki. Yaya Dioska kaywanka rikuchinmi Israel pueblo imashina shuktik Dioskunata katishpa rishkamanta kawsaq Diosta sakishpa kawsaq Diosta kungarishpa. Chaytami shutichin espiritual waynayay nishpa. Kaymi achka ancha llakita ruran. Chayshinallatikmi matrimoniopaqpish hatun llakita ruran waynayayka. Chaymi kikinpaq parejapaqlla kawsana kanki ruraypipish yuyaykunapipish. Kay hawa Jesucristo ashtawan mirachin San Mateo 5 verso 27 y 28 pi kayta nishpa. Kankunaka ama waynayanki nishkata uyashkankichikmi. Kunan ñuka karin kankunataqa kashnami nini. Mayhanpish shukta warmita rikushpa munaqka paypaq shunqupi paywan ñami waynayan. Chayarinakuyka Dios convidashkami kan. Shinapish casadukuna kikin kusa kikin warmiwan kushikunqapaqmi kan matrimonio ukupi. Waynayana huchaka mana tiyanachu kan. Kay huchapi ama ormankapaqqa kaykunami kikinta ñukata ayudanqa. Kallaripika comunicación, parlanakuna, rimanakuna, kusandik warmindik alli ninakuna, sinchiyachik, animachik, wiñachik shimikunata rimana. Kikin wasipi allinishka shimikunata mana uyashpaka shuktik ladopimi uyakrinkakuna.
Proverbios capítulo 4, 5, 6, 7 pika waynayana hawami riman shukti allinishkakunata uyashkawasha. Diablo kakallarinmi shuk yuyaywan chaymanta alli parlanakunata yachashun. Katikpika apanakunatami yachanakanchik. Manarij kasarashpaka imatapish mana munashkakunatapish rurajkunalla karka maymanpish rikllakuna karka. Kasarashka washaka chaypimi sakirishka. Ashtawanpish allimi kan kusandik warmindik parlanakuna ima munashkakunata rikuna ministerinmi tarina mashkana ishkindik ima munashkakunata chayta ishkindik rurankapak tandalla shukshinalla katinkapak kawsankapak. Kimsapika khuchullapimi kanakanchik. Chayarinakunamantami yuyachin riman. Chayarinaka allimi kan shinapish casadokunapakmi kan kikin warmi kikin kusawan. Kay uyaripika yachakunchikmi sawaripak chunka mandashkakunamanta. Pusak mandashkataka rikunchikmi verso 15pi. Ama shuwanki shuk kashkata ruraq kari shuk kashkata ruraq warmimi kanakanki. Tukuy pacha umakpi tukuy pacha krichikpika kikinpika ña mana krinkachu. Kikintaka yankanchinkami. Chaymantami tukuykuna mashkanakanchik kashkata ruraqkuna kanata. Imashina kaypi tukuy imapipish kashkata ruraqmi kanakanki. Chashnaka kikinpak parejaka kushimi kanka imamanta pinkanata mana charinkachu. Shuk kutin kay parlashkata yuyarini. Ñuka shuk riksishka wamramanmi paypak yayakunaka shuk pay munashka pukllana autota randishpa convidashkakuna karka. Chay autopika paypak shutita churashpami escuelaman apashka karka. Escuelapi kashpa shukti wamrakunawan pelotata pukllanaman lluqshishpa tikranka kamaka ñapish paypak autoka chinkarirkallami. Shinapish rikushkakunami karka mayjin wamra carrota apashpa suwashpa riktaka. Chaymi ñuka amigoka haku mashkamushun ñuka autota nishpa pusharka. Wasimun chayakpika mamami lluqshirka. Chaypimi ñuka amigoka nirka kanpak churimi ñuka carrota suwashpa apamun. Ñuka carroka shutita charinmi rikuchiway nishka. Shinanijpika chay mamaka ñukami chay autotaka randishpa kurkani. Ñuka wawapakmi kaymanta anshuy nishpa punguta wichkarka. Chayta yurishpami kunanka nini wakcha runa wawasha. Shuk shuwa shuk llulla warmiwanmi kasarashka karka. Iskun mandashkataka rikunchikmi verso 16pi. Ama pitapish piñashpa manapish kashkata llullashpa llakipi churanki. Ama llullaychu ama millaykaychu. Achkakunami yankamanta imatapish llullashpa kashna llakipi churankuna. Kashkata ruraqkunami kanakanchik. Mana llullaqkunachu kanakanchik. Mana llullayka kashkata ruranaka shuk alli matrimoniopak shunqupimi kanakan. Chaymantami ñukanchikka tukuy imapipish kashkata katinakanchik. Kashkata ruraqkuna kanakanchik. Kay punllakunapika tukuylaya imashinapish llullaqkuna krichikkunami tiyan. Ashtawanka allikunata hapinkapak nishpa. Chayshina llullaqkuna, chayshina umaqkuna, chayshina mana kashkata ruraqkunaka mana allikunakanchu shuk apanakuypak. Mana allikunakanchu shuk matrimoniopi ñukanchikpak compaña kanapakka. Chaymanta ñukanchikka tukuy imapipish kashkata rimashun, kashkata ruraqkuna kashun. Sawaripak matrimoniopak chunka mandashkataka rikunchikmi verso 17pi. Shuktakpak ima charishkakunatapish ama munanki ninmi. Ñukanchik kawsaypika ñukanchik shunkuta ñukanchik yuyayta mana churanachu kanchik. Ñukanchik imata mana charishkakunapi achkakunami chayta ruranchik. Imata mana charishkakunapimi shunkuta churan chaytami mashkankuna. Chaypimi yuyayta churankuna. Kikinka yaya Dios imallata bendiciashkakunapi yuyayta churay. Dios solupagi ninata yachay tukuy imalla charishkakunamanta. Kikinman yaya Dios kushka warmimanta. Kikinman yaya Dios kushka kusamanta pagi ninata yachay. Ashtawanpi rikunchikmi uyanchikmi kay punllakunapika hochachit kijarita kallarishkata. Ninkunami chay runa shina, chay warmi shina, chay vecino shina, chay vecina shina charishpachari alli kayman. Ima shina tikpayshina kachun munayman ninchikmi. Payshina kashpachari alli kayman. Payshina kachunmi munani nirinchikmi. Paylaya kajpichari kushikayman nishpami ninchik. Kikinpak vecinopak chakraka sumak, alaja, verdijllatachari ima granokunapish pukukun. Shinapish yuyarinki chayka mana kikinpakchu. Chayka mujunta charinmi. Chaymanka mana yaykuy tukunkichu. Kutin kikinpak allpapi chakishka ima grano mana rikurikpika yakutami hichanakanki. Matrimoniopi rimashpaka kanpak pareja imapak alli kayta allini kuyay. Ñuka warmika ñuka imalla ruwashkakunatami kuyanata yachanakan. Hatun phiñanami kanka.
Ñuka warmi manapish ñuka kashka shina kachun pay munaqpika. Ñuka mana charishka talentoskunata pay charichun munaqpika. Kayka mana nishaninchu ñukanchik imakunatapish yachay tukushkataka. Yachay tukunchikmi. Shinapish yachanami kanchik. Kushikanata ñukanchik imata charishkawan. Shinallatak imata ruray tukushkawan. Yupashun paypak bendiciones kunata. Dios solo pagi ninata yachakuna kashun. Shinallatak amatik pandarishun. Shuktikkunawan chimbapurashpa. Shuktikkunawan mishanakuypi churashpa. Dios bendiciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.